Uwiteka nyaguhora ku ngoma, soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye ngo bubeho burambye kandi buroraniwe. Turagushimiye cyane rwose kuri uyu mwanya mwiza uduhaye ngo duhure nawe mu kuri kw'ijambo ryawe. Turagushimiye kuko uri Imana yacu, uri umuremyi wacu, turemera tudakekereza ko turi ibiremwa byawe. Tugushimiye kuko impamvu turiho nuko ushaka kudusana, ukadusanasana, ukazisibira ibyanzo byose umwasi yocamo akatunyaga amahoro. Turi ba bana bawe bahisemwo kuza kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, ku buzima bw'abacu no mu buzima bw'ibyacu. Iri zamu riri hagati ya saa 9 na saa 12 tuhahererwa umugisha wo gukurwa ko ibyonyi by'ubwoko bwose, cyane iyo twumviye ibwirizwa, itegeko n'impanuro ugenda duha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turazi ko itegeko n'ibwiriza washinze aciye imyaka myinshi rikumara irya rindi n'uyu munsi. None rose Mukama, turabe bwiza ubone ko amaraso ya Kristo yatwejeje. Turabe ryiza utubohore, turabe ryiza udutandukanye n'inabi. Uyu mwanya ubwoko bwawe duhabwa umugisha, uyu mwanya ubwoko bwawe duhabwa umugwiza, uyu mwanya ubwoko bwawe duhabwa umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Duhe umutima wawe mweranda twigishe, duhe umutima wawe mweranda tuganirire, duhe umutima wawe mweranda duhindure amateka, duhe umutima wawe mweranda tubwire ikiri ku mutima wawe, gutyo tubone gukurwa kw'ibyonyi, tubone gukurwa ko ubwangushi, tubone gukurwa ko imivumo, imikoshi n'ayandi makaranda dukwega kwegera mu kabi k'abasogokuru bacu babayemwo. Tubone kwidegembya nyaguhora ku ngoma, tukubera abasaki nawe udubere umwami, tukubera ibibondo nawe utubere umubyeyi, tukubera ibiremwa nawe utubere umuremyi, tukubera abakeneye umugisha nawe uduheshe umugisha. Amen, amen, aleluya. Iye nebotse byago byawa ububasha bwo kuboka shengagira amahoro nkamandirima enderembo yakova mu byaha. Tugire Kristo. Bakudaho Mukama aho muri ku mpande zine z'isi, ndabaha ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mu izamu rya kabiri ryo kuri uyu munsi kenekerezo rya 25 n'umunsi wa mbere utanga indwi sozero ku kwezi k'umunani, tukaba kandi ku nkingi ya 25 muri za nkingi 40 zigaragaza ubudahangarwa, zigaragaza ubukomezi ibwikiremwa muntu cyane cyane kimaze kwisobanukirwa. Turi ku munsi wa 237. Mwumve ko dukomeye gose. Turi ku munsi w'imbabazi, w'imbaraga. Yo mpamvu isezerano ry'ubutaba twahawe ari isezerano rishingiye ku butabazi bw'Umukama, ndetse n'ijambo ry'Imana tuzogendera muri iyi ndwi ni ijambo rishingiye ku butabazi. Ngo iyo turi kumwe n'Umukama, iyo turi kumwe n'Umukama, Zaburi 108:14, ngo turatera intego tugatsinda, turatabara tugatabaruka, turagwana tugatsinda, ntidutsindwa, ntituba umurizo tuba umutwe muri byose. Muri izamu rero ryo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, ngomba tuganire ku buryo bwiza bwo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, kuko isezerano twabonye ngo kana kandi karyo kugusengukishwa vuba bwangu. Nereka turabe n'uburyo bwiza bwo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, tugakurwa kw'ibyonyi byo mwibanga, tugakurwa kw'ibyonyi byo kumugaragara. Byanyari igihe bikorera mu banga mugariho n'igihe bigera ku mugaragara. Nukuri iyo mugabo bakakujinyeza aho ati wangumba we wanabyara ati wewe waje umuntu yahora guhisha kiri ku mutima kakigusokororera. So reka turabe
uburyo bwiza bwo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwawe. Ngomba nifashishije ikibazo kibajijwe n'umukristo ari minuit 40 saa sita z'ijoro irenga iminota 42 yavuze ngo yavuze ngo bonsoir mama Anita, bonjour umukobwa wa Yesu Kristo cyangwa Mungu wa Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Nashaka musobanurire ngo nari muri messe de guérison, no kuvuga mu misa yo gusengera abagwayi, mu misa yo gukiza abagwayi. Turiko twambaza Yesu ati ubishatse wankiza, numva musozi ndarira. Umva ko yarize mu gihe cyo kwambaza Yesu Kristo ngo ubishatse wankiza, bisigura ko afise ubugwayi quelque part. Numva ndiko ndadegerwa, bisigura ko ari kimenyetso cyabaye mu maranga mutima yiyo, kuko na maranga mutima tuma umubiri ususumira. Ntabwo ari umubiri ususumira, na maranga mutima tuma umubiri ususumira. Ngo meze numva ndiko ndadegerwa, meze nk'utora utuguvu haza gatiro. Mwumve ko ari mu nkuka ya misa. Haza gatiro mbona urubeya byo babisigura kimufashe gusobanura mwoba mukoze. Nabimubwiye namubwiye amajambo make mupfunyapfunya, ariko nabwiye ko nja kukizana kucigisha ko kugira ngo mwumve ko ubundi uburyo bwiza bwo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwawe n'ugusengesha umutima n'ubwenge. Kuko umutima n'ibitekerezo, ubwenge ni Imana. Nikuvuga rero Kristo yaravuze ngo kuko Imana ari umutima akaba n'ukuri. Iyo ubwenge bwawe bavuga ngo uyu ubwenge bwawe buyobowe n'umwuka w'Imana, bushingiye ku kuri, bushingiye ku itegeko rya rudasumbwa no ku itegeko ry'Imana, mu kudacumura no mu kwitwara k'iby'Imana yashinze. Ugibwirizwa n'itegeko biratandukanye. Muri icyo gihe ikintu kwiba ni igiki, Imana ihorana nawe. Kristo Yesu yaravuze ngo Imana ni ukuri kandi ni umutima. Iyo umutima wawe ushingiye ku kuri, biratongo yarabwiye Kristo amubaza tukuri ni iki. Ikiganiro cya Kristo na Pilato, ukuri ni iki. Iyo ubuzima bwawe, iyo ibyiyumviro byawe bishingiye ku kuri, bishingiye ku butungane, ugendana n'Imana, ukorana n'Imana. Kandi iyo ugendana n'Imana ugakorana n'Imana, aho gusanze hose nishobora kugusiga uko yagusanze. Ubwirizwa guhindura amateka. Iyo twumva ngo guhindurirwa amateka, mwumva ngo nabakene, ngo naboro, ngo n'imfubyi. Izaya yarasanzwe ari umuhanuzi. Nzosoma ubuhanuzi bwa Izaya mu kigabane cya 6. Amaze gusangwa ari umuhanuzi, Imana iramusanga. Umukerubini wenyine umwe agitera ngo mweranda mweranda mweranda, kuko mu cyo ntazi n'indimbo bavuga mweranda 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 mwera. Akitera iyo ndirimbo izangwa yubamye aravuga ngo mbonye Imana mfite iminwa yanduye, afise iminwa icafuye, kandi ari umuhanuzi kandi ahanura ibintu bake. Bisigura ko Imana igeze ubwera ndabutegerezwa. Yobu Imana imaze kumuha uburenganzira bwo kuyiboranya. Yobu Imana ikamubaza ibibazo. Yobu hakuvuga ati biri bugende ko yaravuze ngo nzi yuko ushoboye byose, atakintu na kimwe kikunanira, kandi atagishobora kurogoya cyangwa guhindagura imigambi yawe. Bisigura yuko gusengesha umutima n'ubwenge nicyo kintu cya mbere ciza cyo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwawe. Burya umukristo yari yateguye umwanya wo gusenga. Burya umukristo yari yahise umuhigati witeka ndaza kugusenga, mukama Yesu ndaza najuje kunkora kuje ko ndabarkiza. Niyo mpamvu yahawe ibimenyetso. Ibimenyetso yahawe, ikimenyetso cya mbere yahawe ni kugirana. Numva ndegerwa nayo muri dogerizo turiko turambaza Yesu atubishatse wonkiza, numva amosozi. Yatanguye kumva amosozi n'ibishobisho. Imana ubundi nifatira umwanzuro mu bishobisho byacu. Mugabo iyo ufite ibishobisho bishingiye ku kuri no kucima nishaka kugukorera, buki bya bishobisho bikitandukanya n'icari. Ibishugira ibishobisho by'ugusambana, uri mu bishobisho by'ukunezereza irarira ry'umubiri wawe urenze itegeko ry'Imana. Ico gihe uhura n'inkoni y'Imana.
cyangwa ikabicecekera ikakoreka ko imisi yose mu kubitika mugabo ujya kubitika ko mu mwakubititse ko kisi yanyu y'umwuka bibaye mu kavuyo. Ariko iyo ufite ibishobisho nkunda kuba akarorero ukabona nk'umugabo wawe arenga ibiko cyangwa umugore wawe n'imborego, sibyo nibyo bintu bikunda kuba mu buzima bw'urugo, ukumva ufise susi imuwe nzikintu uwo mukorera naco biganitse hoke mugabe ngo ni ngufi ku buryo bw'uko ashobora kubona kugira ngo yikosore. Burya Imana irazi kagusanga, Imana irazi kagusanga. Niyo mpamvu Imana idakorwa n'isoni zo kubwira umuntu ngo hano umwana wawe mumenyereze indero kandi ndero Kristo. Uko akurira rero n'ibishobisho, ibishobisho bija guhabwa agaciro n'ibyakurikiye. Noneho hakurikiye no kudegerwa, si kudegerwa gusa ahubwo ikindi kintu cyari kugumije, iyindi mbaraga yari kugumije bwari ngombwa ngo igirene igira ububasha buri hasi uganije n'ububasha uri gukorera mu mwuka wawe, uri gukorera mu buzima bwawe, uri gukorera mu bugingo bwawe. Ugani yabuze icyahungabanye mu buzima bwawe. Ndaje gatoya akurikiye kudegerwa ngo ameze nk'ubutora utugufu, bwumvikana ko yatakaje ngobo. Hari ibintu bitugumya mu buzima ugasanga wowe warikomereje mu mubabaro wawe, warikomereje mu gisuzuguro cyawe, warikomereje mu kwangirika kwawe, warikomereje mu bukene bwawe, warikomereje sibyo mu bugari, urumva warikomereje mu bintu mugabo bitari iteka n'icubahiro bw'Imana mu mwana w'umuntu. Uko ubundi neza yose bakuri twebwe kugira ngo tugaragare nk'abana b'Imana ariko icubahiro kizamukire Uwiteka, sibyo? Nubu rero abantu wikomereje Imana yari yakotse imaze kuhakora hamera nka ya nkingi ya Samusoni. Ngo Samusoni Delila amaze kumuhenda, ibibero bya Delila bimaze kumuhenda akagwisa, ariko ibibero bya Delila burya nico je nayo niko nabibonye, kandi abantu benshi muri ko muragwisa ariko ibibero bya Delila. Nuvuga Samusoni yasaga Imana ati amaso y'umubiri yamaze guhwera muga amaso y'umuka yanje basi ntora n'ubugingo. Samusoni ngo gashatsi kamera nka kamera, kameze nka kamera, agira umusore ngo yaramureretse ati mfasha ungeze kuri iyo nkingi. Nuvuga ni cyagiye cyawe cyukuba wewe nyene, nukavuga ngo singuye gusaba ubufasha runaka, nukavuga ngo singuye guca bugufi ngo sabe imbabazi kunukunuko. Biga Samusoni habayemo guca bugufi, abwira umusore yaramureretse ati mfatikiza negeri rya nkingi nifatikize ngo kuburyo ari mu mutima wo guca bugufi. Icyo yari yasabye Imana nta kintu nakimusaba Imana guhita guhaye preuve. Jamais nibiba iraguhana preuve muri ayo wa mupfakazi w'Isarefati. Imana yamuhaye preuve kumaza tufitiki tuvuta unda mavuta n'ingeso ni imico n'ububasha bw'Imana muri twebwe. Agati sawa ndaguhindi preuve y'igiti gikitse genda utira ibivomesho mu babana. Yijya mugore Obadiya kuvana gipfakara yaba yaciye abindaye gatangura gutwara abagabo b'ababana, agatangura guhora nyuragiranwa mu bantu nkuko guhora sakuza avuga ngo muganje baramuroze bagizene baramushuhuye. Nubaza ngo arikorerwa gutera ibivomesho mugabe byaramworoheye. Imana nishobora kuguha umugisha wayisabye itaguhaye preuve, itaguhaye igipimo, itaguhaye urugezo. Cyo gituma mukwiye guhora mugabye gusoma kandi mukwiye kuba abanyabwenge kuko Imana n'ubwenge, kandi iyo yambaje irakwita bikaza wese muri wewe. Rero ngo amaze nk'utora utuguvu niki ni wa mwuka w'Imana yongeye gukorera, sibyo muri bwa bubasha bwahora muri we, kuko ari ikintu kiriko kiradegerwa. Samusoni ryangingera yakiyamera nk'unyiganyiza nk'uko zari imbaraga z'Imana zongeye kuza muri we kandi bwisha abantu benshi. Hanyuma ngo haza agatiro mbona urubeya byo babisigura iki. Urubeya niki kwanza byagiye gusozerwa n'urubeya. Hari ibintu byabaye burya urugendo rw'umukobwa kwinjira mu rukundo ruhabwa agaciro n'umunsi w'ubukwe, ruhabwa agaciro n'umunsi w'ubugeni. Burya ibitekerezo byawe imyaka wamaze ku ntebe y'ishure
bihabwa agaciro n'ubwenge ugize kandi ubwenge ugira si kwiga ibyo si gukora ibyo wigiye no n'ugutunganya ubuzima bwawe ujya kwishura mwari mukwiye kuhiga ubwenge bwo kubaho gusumba kuhiga ubwenge bwo gukora ikintu runaka kuko ushobora kuhiga ubwenge bwo gukora ikintu runaka ugaca usanga uri muri situation itazokwerekanya ikintu runaka wokora ugaca ugaragara nk'utigeze unyura ku ntebe y'ishure kandi wari umu intellectuel sibyo wabaye diplome nk'abandi ushobora kwiga gukora ikintu runaka ubwenge bwo gukora ikintu runaka ugasanga ubuze terrain yo ku exploiter ko ico kintu ngabo iyo wize ubwenge bwo kurondera ubuzima ugira iki ugira ubudahangarwa ugira umugisha ugira umugwiza ugira izindi mbaraga ugira ubundi bubasha byumvikana iki bakundwa mu mukama byumvikane iki bane bimana nzima sibyo udakinata uriya umukama ari kumwe natwe iri jambo umuriro wigaze kuva mu kanwa kaye Eliya uzi ufite ububasha bwo kwica wowe nawe ngo waciye ubona urubeya byo babisigura iki ndaje kukuganira gatoya Imana yaje kunga isezerano nawe ni cyagiye reka mbigusigurira uko imbere ko mujana muri Bibiliya iki ni cyagiye Imana uburi kuyisaba urugo ukaburi nk'umukobwa ukaburi kuyisaba urugo uri kuyisaba urukundo uri kuyisaba kwinjira mu rukundo n'akarorero nanzi tujanisha n'ibyawe Imana igaca isanga hari ndasago baguciyeko hari igitambo bagutambye igitambo baravuze ngo unace bari wazosigarana ubugumba wewe umuduhe gusa urubyara rwa gatatu rwacu ruzogirene kuko umuvumo ugera igihe ugaca usanga nyogosenga yagutwaye ikirere cy'ukurongogo ugaca usanga uwagusambanije ubwa mbere yagutwaye ikirere cy'igikundiro Imana igaca ivuga ati gusenga kwawe nakumvise nuriye nkuyeho uruzitiro rwakuzitirira kwinjira mu masezerano yawe muri ico gihe nibisigura ko yinjiyemo ariko uruzitiro rwari kukubuza kuyinjiramo ruravuyeho nico bisigura umuriro undi Mana n'umuriro utemutongora mugimigisha yidushiriyeho systematique ntabwo Imana iri magique izifata utudombidombi no yashizeho system yashizeho uburyo bw'uko duhezagirwa yaravuze ati nugire kugihabwiki nutagire kuhabwiki nibisigura yuko winjiye muri bimwe wasaba Imana nimba wayisabye urugo nimba wayisabye urubyaro nimba wayisabye igikundiro nimba wayisabye akazi nimba wayisabye ubutunzi ndibisigura yuko wabyinjiyemo ariko wakuwe kwikizira wakuwe ko imaske yari kuriko wakuwe ko urubibe wakuwe ko barriere hari ubuzima bwacu tutinjiramo twarabugenewe ko ama barriere akomoka ku byaha uterekera imivumo ukwatura kw'abatu baye imbere abatubyaye abatureze abo twasangiye ubuzima abo twakuranye abo twagize naragiye ko umuntu wese n'umusaza kuvumye umuvumura gufata akubwiye ngo uragafata cyo wimari yari umusazi kandi wowe uvuye gusengura ugufata ryari ugufata kuko wasanze ari icyanzo cyo kugufata umuvumo ufite ema ufite connection yitwa icyaha iyo uvuye gusenga ukaba uri mu ntege ngeyi uri mu cyaha umuntu wese akuvumye uwo muvumo uragufata nibiraba ngo wapfa ko wamukoreye icyo kintu kimeta kuvuma uragufata igituma umuvumo utagufata n'ubutungane n'ubweranda ni kwitwararika itegeko n'ibwirizwa ry'Imana niyo mpamvu imivumo kashi kunda gufata abana b'abantu n'imivugo mishingiye ku ruzererezi ku ruhombo ku mikoshi muzobyiweze si imivumo ishingiye ku guwera n'uwundi muvumo uza kandi uzira mu isi y'umwuka kandi agenda ababwire ko Imana itaturemeye guwera yaturemeye gutaha igihe twagenewe kigeze natwe turi gutaha imbere misori iri gutaha mukavuga wege ugo ciza kiraturorereye muja kurima muja kubagara muja kuvomerera muja kugira iki mucitabe n'ingoga jewe sindi muwite kubyumve watugadeye imyaka 120 uranwa rakirikare ngo bigende gute fite imyaka 30 ningaye namaze ndimbura kimazi ubu ngubu ndavuga igihugu ciza kirandore mu ijuru nagijuru n'igihururuke riza ahubwo nanje igihugu canje cyo Burundi kibe ciza nasoni nimusengere mu ijwi ry'ubuhanuzi
ibintu byinshi cyane byaduhumye amaso. Ubu niyo ndabubuhanuzi buri birangavuga ngo imitima y'aberanda yamiri mu minwe y'Imana. Ibyo nagenda abwire ko tubibamo n'igihe tutarahwera, kandi muzi ko ari by'abahwereye. Bahorenda babwira bari mu gutuza kwa Burayi ngo abatazi ubwenge bagira ngo barapfuye ariko bibereye mu mahoro. Wowe wasize imfubyi wiyahurije cyo kwagwa ngo wibereye mu mahoro. Ndakubaje ngo wibereye mu mahoro. We akubiswe ubuhiri n'umugabo ubwana busigaye buragira mama ngo yibereye mu mahoro. Ubwo mwene mugomba gufata Imana nk'iryake. Muzabe Imana itora nk'aba banyamahoro ni baba maratiri b'urukundo, baba maratiri b'imbabazi, baba maratiri b'impuhwe, baba maratiri b'ibyishimo. Ibyo ni byose murabizi. Iyo mvuze ngo maratiri b'ibyishimo muramuzi. Abamutamuzi muzomubaza ndabaganire kugira ngo ndeke kuvangatiranya ibintu. Muzamufata buri kintu kimwe cyose mugishira kwacu kuko ubuhanuzi buvuga ibintu. Nagira mbabwira ko mufise amasezerano arenga 4,500. Mufise imigisha irenga 8,500. Ibyo bintu byose nani cyagatatu cyabyo muri ko murahurumbira no kumenya kubera iki hari akantu kakambigite babatereye mu kuni wigukaronga diplome ukabuja mu misa ku munsi w'Imana na rimwe mu misa mu gatondo. Nababwiza ukuri simba henda muri guhomba ibyishimo, muri guhomba ibyitso. Hari ubundi buzima Imana itanga kuri iyi si, hari ubundi munezero Imana itanga kuri iyi si, ariko indi cyubahiro, ariko indi kikundiro. Uyu mukristo yabaye mu gihe cy'ukunga isezerano rishasha n'Imana. Kumbura afise ibintu by'inzitane bya makarande, afite ibintu by'inzitane bibabaje cyane biteye ubwoba umutima wiwe, afite ibintu by'inzitane adasobanukiwe, gusa yumva ashaka ubutungane. Wigibyo n'ibintu byabaye kuri Burayi. Burayi Imana imaze kumutora uhereye mu gitabo cy'Itanguriro mu gihone cya 12. Imana yamusabye ibintu bitatu, imwemereye ibintu ndwi. Yamusabye kuva gusiga kugenda, kuva he mu nzu ya se, mu pagani bwa se, mu migigwa ya se, gusiga inzu ya se, gusiga umuryango wa se, gusiga imikorere uko babigenza, kuraguza ugucura ibigirwamana, kujaye kuja Imana izomwereka aho hantu hari banga. Urahumagiye ategwa imbabazi nuko se aguye mu nzira kandi yamukurikiye bajyane, ariko akomeza kwibanga. Akomeje kwibanga ahura n'akajagari karoti na bungere baroti bikakometse ku bungere baroti kubasuku baroti ni ibitungo bya roti. Burahima atanga inda ya bukuru arakomeza umuhamagara. Imana iganira nawe yari yicecekeye mu gihe cy'intambara, Imana nivuga. Imana ikiravuga ati ba mu gihe cyo kubawewe. Burahima urota amaze kugenda amaze kumuha amahita mwurota agatora mu bihugu mu byegereye Sodoma na bya Sodoma na Gomora. Ikintu cyawe ni giki, Loti baramutera, Loti baramunyaga. Burahima ahabwa amakuru, Burahima ajya kumugwanirira. Burahima agira ikigaragazo cy'abami babiri, avuga ati mwebwe ntacyo mpuriye ko namwe. Burahima ahabwa umwuka wo gusobanukirwa Melkisedeki umuhesha w'umugisha. Kinigihe cyawe cyo kwemegwa. Ariko muri icyo gihe cy'ukwemeko hari ikiguzi, hari umutima w'urukundo, hari umutima w'impuhwe, hari umutima wo gutanga inda ya bukuru, sibyo umutima wo gukunda abandi, hari kwaguka mu mutima. Bwigase n'ibyabaye kuri Burahima muzosome neza urugendo rwe muhere mu Itanguriro 12. Icyabaye ni igiki, hariho rero n'umutima w'ubwenge. Yarahishuriwe ko umwami wa Gomora atacyo bahuriyeko, ahishurirwa ku mwami wa Yerusalemu, mwami wa mahoro Melkisedeki, ariwe wo guhabwa kimwe muri 10 nawe amuhumugisha. Bagyumvise wakuwe kwikirere kibi, mwana bisigura ko winjiye mu byosabye Imana. Genda ubanze wige kutaryajyanye Imana. Nimba usanzwe utaryajyanye ushingiye kuri rya migisha bakwaturako, uhamagara ubutware, ubushobozi n'ubudangarwa bwawe, kandi uhamagare n'imigisha yawe. Iri jambo umuriro riza mu gihe Burayimu yariko yongera kunga isezerano n'Imana. Ibyo biyeze nibi
ni bya bintu bidasobanutse bimwe byaguherekeza byagukurikira byo mu gisokuru cyawe zamana zo hakurya bya bintu bakora igihe baraguze igihe babandwa igihe baterekera igihe bagucinda sago bya bintu witayemwo mu gihe wasambana mu gihe wabeje mu gihe waraguza mu gihe wagiriki ngo ibyo biyeze umukama abonekera Aburahamu amushikiriza ijambo ati ntutinya Aburahamu jewe ndi nkenzo yawe impera yawe izoba nini cyane samyira ijambo ryo mu gigabane ca 15 itanguriro canke amamoko wera ku umurongo wa mbere wumve kuri umuntu udasanzwe wa mu Kristo kandi mwaba Kristo mige gusenga no mu mutima musengera mu mutima no mu bwenge mugira ibitekerezo bizima mugira ubwenge no mutagira ubwenge Imana yavuga ngo nzobicecekera ngo Aburahamu amwishura ati mukama Mana uzomiki engi atamwana afise kandi uzotorana urugo rwanje ni Eliyezeri w'Idamasi Aburahamu amubwira ati raba ntiwamaye kubyara umuhungu yavukiye mu rugo rwanje niwe azotorana ibyanje murumva Aburahamu yari afise n'icyaha yakoze cyo kuryamana n'agayi ahawe amakuru nande ahawe yoherwe nande na Sara hari igihe mushobora gusukwa nabo mufise kwicizere abo mukunda abo mutinya abo mwuba abo mwasangiye amakoke bazango ni gombwa Imana izo batabara ko babagira inama kumbe babagira inama batandukanye no Imana batabara Aburahamu yaramaze imyaka 13 ijambo ry'Imana ringumu muri we Imana itavugana nawe yarayemuke ntiyaza kuyisaba imbabazi arayimukira cye yibera mu gituza cagaye yegomirayo nabwo na Sara wa mukecuru Imana yamuhara mwicecekera Imana avuga ati Aburahamu yamusize Mesopotamiya namuhamagaye ari umwe azana umukecuru wiwe azana amatungo yiwe azana se wenda mwica Aburahamu akomeza abana nanje azana Loti amuteza akajagari Aburahamu atanga ndabukuru baratandukana Aburahamu nongera kumuvugisha ndamuhesha umugisha aronka Melkisedeki none aramemukiye nkuko aciye yigumira nanagarutse ko ndawe Imana iricecekera mugakora gwa rukundo zamuwe bwa budahangarwa bwayo bushingiye ku rukundo n'ikigongo dufitiye yongera kuza kurondera Aburahamu ngo yonge isezerano naye burya Imana yongeye kuza kurondera Imana yongeye kuza kuguhiga twese yongerize duhiga hari igihe murana abantu babiri bashwanye iyo wamaze gusobanukirwa bugi kizokuranga kuri ntungane ugasobanukirwa yuko ari intege ngari iki kugira ngo ushobore gushwana na mugenzawe ntuzovuga ngo yoba ngaye ngo yoba nsuzuguye uzogenda umusaba imbabazi kugira ngo mwiyunge Imana siyo yari yadekonye siyo yari yataye Aburahamu ni Aburahamu yari yataye Imana muga Imana yongeye kuzira mutora imwungisha irindi sezerano ndaje mbabwire kugira ngo iryo sezerano likonde Aburahamu atanguye kuvuga ati buriya Mana nyagora ku ngoma kagahungu kavukira iwanje urumva kavukiye mu buraya bwiwe kavukira mu kuja kuryamana n'incoreke sibyo kavukira mu ntege nke ziyo kuko yasunitswe na Sara yongera agenda kandi ari umuntu wo mugabo niyo mpamvu ngunda kubabwira ko abagabo bategeko n'abagore baba bavuga uburepfe mu isi y'umukasi bwiza ni muci inama mwese mugane mubwico muhurije ko mugunda umwanzuro ingingo no mugabo Umukamara yetse aramubwira ati uwo si wazotorana ibyawe ariko uzova mu bura bwawe ni wazotorana ibyawe hanyuma mujana ndurumva nk'ubushaka kubura umukobwa uri kusaba urugo Imana ikakubwira ati uwo si wa mugabo wawe nawe umaze kumuta mwamaranga mutima yawe yose ugiye gutunura ugiye kumeneka nutemera ngo ubukombe bw'Imana bari bwo bubako uzokwiyumvira ko yarawabaze gusesa no kuvuga iki ntabwo ari iterabwoba mugabo mwige ko niyo mwinjiye mu rukundo niko nasanze rufite imbaraga zidasanzwe niyo mwinjiye mu rukundo ndabasabye mugende buke kugira ngo nimwapfayo nibe maramara nimutetegwe nimuveyo ubukwina bukwe nimuveyo nkimbwa itewe kinonko yari kigira ibyafurambi mu busizi Mukamara heza ati hanyuma amujana hanze amubwira ati itegereza ijuru uheze uharuretse cya nyenyeri ni wowe ushobora kuziharura amubwira ati urubyaro rwawe umbiriza ngo ndabisomye nabi ngo hanyuma amujana hanze iyo n'Imana ijanye hanze Aburahamu amubwira ati itegereza ijuru uheze uharuretse cya nyenyeri ni wowe ushobora kuziharura niwo bishobora bikora amubwira ati urubyaro rwawe ruzongana gutyo Aburahamu yemera umukama nawe aca muharura mu ntungane kinigihe cyo kwemera Imana ikakwemeza gongera amubwira ati ni jewe umukama nagukuye muri Uriya bakadishema izindi biya ni Uriya bakardaye ndaguhe iki gihugu ugitorana avuga ati mukama Mana none nzomenyeshwa niki ko nzogitorana urumva ko cyari gihe cyawe cyo kuganira n'Imana
abwira ati genda unzanira ishashi y'inka wumvirize wa muriro n'imyagazi 3 ishashi y'impene y'imyaka 3 imfizi y'intama y'imyaka 3 intunguru imwe n'umuswi w'inuma amuzanira iryo ryose abihimburamo kubiri igihimba cyose agitumberanya n'ikindi ariko inyoni ntiyazihimbura ibisiga bishungurukira kuri iyo mibyimba ariko Aburahamu arabyirukana kubera ko inyoni atazihimbura nuko inyoni ni ubundi muri Isirayeli umuntu w'umukene kugira ngo ashobore kwemerwa yabuze icyo atamba bijya by'ibikiniki ngo yaca azana inyoni nikini Imana yaturemeye ngo kiduhimbure ngo kiducacurire burya inyoni muzorabe igumi kugendera hari imbura ibiri kirazana ku buzima bwawe ngo ibisiga bishunguruke murumva mugako abayemo intege nkeya wizuba ariko rirarenga Aburahamu igihumura agira ubwoba bwinshi atewe n'umwijima w'umuzimizi Imana yari babaje n'ubwene yasinziriye akakana ba Kristo benshi nibakazi kandi kazana umuvumo muremure cyane wembwira ukugane president yo kubwira ngo saa 10 nzoba ndi wawe amasaha 9 ugasinzira ukiturira kwingi president kiretse uri ari we usanzwe musangira raba rero Imana yahaye gahunda Aburahamu kwiza isanga yasinziriye ibyije gutora isanga byagiwe ko nibisiga n'ibiki zuba ariko rirarenga Aburahamu igihumura agira ubwoba bwinshi atewe n'umwijima w'umuzimiza abwira Aburahamu ati menya neza ko abagukomoka ko bazoba bakavanara mu gihugu kitari cyawe bazohabera baja abaho babicishe umuruho mu myaka 100 ariko nzocira urubanza igihugu bazobera baja iyo yiheze bazovanayo amatungo menshi nawe uzohambya abasokuru ba mu mahoro kandi uzofubwa mu busaza buzira umuruho abana n'abuzukuruza nibo bazogarukanga kuko icyaha cy'umwe muri kitazoba kibimonogotsa ndaje tuganire gato ingaho 17 wizuba rimaze kurenga umaze guhwibira azabona itanure rifumba umwotsi n'igishira cy'urubeya biciye hagati ya nyabihimba by'inyama kuri uyo munsi umukama yunga isezerano na Aburahamu avuga ati iki gihugu ndagihaye urubyaro rwawe kuva ku ruzi rwa Misiri gushika ku ruzi runini ariko Efurata hamwe n'umukayini umukenezi umukadimoni umuheti umuperesi abarefa umwemori mukanahani umugirugashi n'umuyebuzi ndavuga ni gihe cyuko Imana ikunyaga mu maboko y'umwasi wawe ni gihe cyuko Imana yunga isezerano rishasha no buzima bwawe ni gihe cyuko Imana igukura kwigisuzuguriro ni gihe cyuko Imana yemera ishikanwa ryawe ariko wumve ko Aburahamu yakuye umuvumo kuba mukomoka ko kubera ko yasinziriye kubera ko yagoswe nawe rero ureke gutwagwa n'imbaraga z'imyuka mibi ureke kwiheba ureke kwihebura Imana iki ni igihe cyo kugaruka ikakugira imbabazi harimo imbabazi kwa Aburahamu kandi ikaguha umugisha uri hejuru y'iyindi migisha yose muti rero byogenda gute ku mukristo w'umunsi ubundi Zaburi 109 iravuga izaburi kandi ya Dawudi buriya w'intungane yitwara ku Mana ngwino wereke Imana ibyawe byose abakwasuba kundi bayereke iki kintu gishobora gushikira nk'ubu ugasanga ni nk'umuntu ashaka kwirekonsiya na runaka ashaka kugira runaka mugabo yarabuze amahoro yarabuze igikundiro ku bantu runaka mvi ngene Bibiliya ivuga ngo Mana wewe shimagiza ntugume wihoreye nkako umuntu wawumubisha be n'umuntu wawumubesha yugurutse ngo intuke tuvugana bambesha amajambo y'ubwanko niyo bansigariza bakandwanya atamva urumva ko ari umuntu agirirwa nabi na mugenzi we kandi atabona impamvu ndabakunda yamara bo bakangwanya ariko jewe nkaguma nsenga bandemeka ikibi mu kibanza ciciza urukundo rwanje bakarutura urwanko sibyo nukuvuga ko cyagi ugira neza ukitugwa inabi cyagi ukunda ukamo cyagi uvuga ukuri ukakigwa nk'umubeshi nico gihe Imana
Imana ishaka konga isezerano rindi nawe, kuko ibibona igihishije muri ubwo buzima ubayemo, ibibona igihishije muri ubwo buzima urimo. Muri iki gihe rero aho gusenga usaba ibihano kuri uwo muntu, ahubwo ni gusenga wiyunga n'Imana kugira ngo iguhindurire amateka. Nuko bakundwa b'umukama, ubu ni uburyo bwiza bwo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe. Sengesha umutima n'ubwenge. Imana niyo bwenge, umutima birasigura ukuri. Imana n'ukuri kandi ni umutima, byumvikana yuko iyo ufise Imana uwo muntu w'intungane. Nonera mu izina rya Yesu Kristo, mwese nimwiga gusengesha umutima n'ubwenge, muzohabwa umugisha, umugwiza, igishimo n'ibyiringiro, kandi muzokurwa kw'ikirere cy'igisuzuguriro, mwinjiye mu kirere cyiza cy'ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe geranda nigyubawe rwose mu buzima bwacu, kandi ubwami bwawe nibuze bukwire muri twebwe Mukama. Ibyo ushaka nibibe muri twebwe Mukama. Tugirire ikigongwe nk'uko na twebwe tukigirira abatugiriye nabi Mukama. Duhe ibyo kurya bidukwiye umunsi. Turekurira ibicumuro byacu kandi uturinde akabi n'akabi. Turitwikirije amaraso meza ya Yesu Kristo. Turambaje ububasha bwo mu ijuru ngo butubeko, turakanye impanuka z'ubwoko bwose, turuguruje ikirere cy'ukwemerwa n'ubwami bw'ijuru muri twe. Urakoze kuduha umutima w'umwanda ngo agumane natwe. Komeza utwubake, komeza utunagure, komeza udusanasane, komeza utubohore, komeza uturinde kubabara, kandi ukomeze utwugurire icyo kirere cy'ubudahangarwa, kugira ngo muri wewe abariho tugaragarira ko dusenga mu kuri no mu mutima. Kandi Mukama waratwemereye ko tutakujyajyanije utaduterana n'amako. Turakwisabiye udutabare kandi dutekere mu makuba y'ubwoko bwose, twase impanuka n'ubundi bwoko bwose bw'ibyago, ahubwo twihuje n'ubwami bw'ijuru, kugira ngo ubudahangarwa, igikundiro, ibyiza n'ibyizigiro byose bibe mu marangamutima yacu, tugaragare nk'ubwoko bw'Imana bwizewe. Amen. 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 Naragenze ndarua kandi ndatunura, iyo nebotse byago byaho, ububasha bwo kuboka je nkagira amahoro, nkama ndirimba indirimbo yo kuva. Mana ngena amahoro twishimire twese.